Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hello, tata. Hello, Joker. Sa dino tiyan mo? Adak dito'y balay, tata. Anyat kukom, gay. Apay, awan plano mamang sarungkar kadagiti aginabit sa ospital? Ha? Kwa? Ipagam no saan ka nga interesado dyan ako. Tapno amok dyan aramidag. Ay, Kaya't mo ti may daraw. ha? Ay, sana, tata. Sige. Mapanak kayo ospital. Itamat lang. Lalaki ti impas ngay kong anak ta, Joker. Jessa. Ngam, apay nga itala nga umay ka dito ospital. Naggapwam. Inawagan nak ni tatang mo. Iso ngay mayak. Kat, apay nga rod anak kami suot ka ngay. Imbagak magking ka idi. Asa anak asigurado no putot ko na ita. Winosaan. Ibagaman nga min iti amam asaan ko aputot na ita. Tapno saan nakaslasig siguro amang manmandar kanyak. Unay kamatan. Si kamat na talaga ti ama ti anak ta. Ape akas ta ti bagbagham. Naglawag asaan lasyak tinagbalin anubium, Jessa. Dua kami. Juan, ngam nagsina kami ni Timo na anobyok. Sakbay nga ta napasamak ka data. Wen, numanyatan mo. Ang mga nagsinublan kayo, di duwatan. Anyatan mo. Ang mga limlimad yun, ti relasyon nyo. Anya. Nagdagas na talaga ti pagkit-kitam, kanyak. Sa anak ngay may dito eh. Tapnutong paam. Dita ka man lang. Joker, di na kami panawan. Agsubli ka. Talaga nga awanan ba hindi dyan lalaki? No talaga mutlaan na turod. Sakti ka sarita na. Sana si ka. Kastagayam ti bagbaga na Asaan na aputo ti apukaw. Tatang, Ngumanya nga min ti agpaisaw, Jisa. ni Joker ti ama ti anak ko, tatang. Ay, kasano da itan? Pimanaw ang da dyan lalaki. Tinalikutan na kayo. Suro ta kisi balay da, tatang. Ay, saanod. Imparupa na lang arod kingkan asaan na aputo timpas kay mo. Arig na ng basura na ti mismo nga anak na. Iso adimon ikabat kingkuan na. Tatang, Kabailan tayo asustintuan ti apukog. Nga uray awan day di alalaki. Talaga ka di saan mo aputot timpas ngayon ti kasinsin ko, Joker? Saan ko aputot dayay? Putot laki di tix boyfriend na dayay. Pudnoan namin adon nga da napasamak iti nagbaitan may. Saan ko aputot dayay? Kat, kasanon numamuan da nga da relasyon ta? Kat, anya ko ma? Sigurado guraan dak, Joker. Guraan da ta adwa. Ang mga nariribukan da ta. Awan bibiyang da. Saan kami mo ta nagkasar ka ni Jessa? Awan karbangan da mangriribok ka da ta. Joker, O may kaman kidi. Takailiw ka una yan, Glory. I love you. I love you too, Joker. Basta di mon subyan ti sigod anubium ha. Saan to apulos, Joker? Sininaak tinobyok gapukan ka. Sikha ti mas ay ayatag. Diyak pagan ano day siya lalaki ta babaero. Diyakon pagan ano day siya alalaki. Sapay la ko ma, Glory. ni Glory akasinsin ko day jay Glory! Papanam? Ha? Akwa, di talaang. Ay, insan, mabit man laang. Sorry agdardarasak, Jessa. Apay akas di ni Glory. Saan matasigod akas di ti kasinsin ko? Tunggal makita nak iti. Umara ko padagos. Kat kumusta anak? Ang amita. Kasla masinsinit. Apay anak kadumog ang makisarsarita kanyak. Di na maiparang dagiti matana. Mangitik out taklatan iti kanan bay. Tapos saanan nga agluto ti anak ka. Ala, umay kan lang. Ijay ti pagtugawan ta. Okay lang.
Ha? Ni Joker dayjay. Ane. Kakibkibin na ni Glory aka anak. Kaya ti kayat asawon da ito. Dagi jaydan. Nagtukaw dan iti dayjay abanda. Lengdak ti rupak babantoy kanlugong ko. Tao masidagak iti lamisaan da. Salpag. Dagi ti awanan bain. Oh, Glory. Anyat mapaspasamakin ka. Apay ngagbakbakwar ka. Adata dito restaurant. Kagap-gapok iti Dr. Joker. Kumpirmado. Masikugak. Anya? Kasano nagsikog ka? Apay akas ta ti saludsod mo. Kat namin adon anaylawan ta. Kwa, sumagmamano pa ila abulan nga gaya na yata. Masikog kan? Masikugak nga rodan. Imposible da itan. Nung masikog ka, saan asyak ti amaday ta? Anya? Apay akas tamatan ti bagbagam Joker. Si Kala ang tinakagaraw kanyak. Agbain ka mangibagay ti kasta, Glory. Anya asyak lang. Kit saan kan abirhin idada na pasamak ka na ta? Ti kayat ko asawan. Si Kala ang tinakagaraw kanyak. Bayat ti kaadat relasyon ta. Nga ta? Apay matanakasta ka, Joker. Awan ka dit pa nagtalag mo kanyak. Kasano nga agtalagakin ka? Kit saan mo't asyak ti mo na anubyom? Sinublat ka lang mo't itinubyom? Anya? Ngam, sikat ti ama to'y sikog ko. Saan nga, Rod? Amok no putot ko day tawon no saan? Isu ala ding itag, Glory. Ngamjak matakdaran day tangobing. Dagiti awanan bain. Awan ti rumbang asangitam. Taawan sir-sirbe da dyan lalaki anak ko. Nangag ko amin na nagsaritaan da. Masikaw ti kasinsin mo. Kamsaan abigbigan ni Joker. Awanan bain na talaga day siya lalaki. Insukat nak, namitipay mismo ang kasinsin ko. Word, ngam sigurado, panawan naman ni Glory akas itinaramid na kingka anak ko. Tatang. Iso akaasimad di kasinsin mo, no bilang laang anak ko. Ha? Sikapat gayam insan. Waninsan, kumusta kan? Dakilan ti tiyan mo Wan insan. Oh, di nakadipastrakan, Glory? Mabainak ko mamang pastrakan ka. Sige, umay ka. Agyaman nak. Dakil gaya man ti sikog mo insan. Wan nga rod insan. Kat, kumusta ti ama ti sikog mo? Awanan insan. Pinagtalikodan na kami ti ama to'y sikog ko. Ay, kasdi ngamin at talaga ti ugali day siya Joker. Among ani Joker ti ama ti sikog ko, Jessa. Uwan, insan. Nabayagan nga amok. Ni tatang pinakaibaga kanyak. Kinapudno na insan. Mabain ako na ikan ka. Arig na trinaydor ka. Gapoy ti panakirelasyon ko ka ni Joker. No amok la akas ta. Inati pa ka kumaidi. Taamok nga awan na saya at amasakbayam kang kuha na insan. Husto ni tatang. Panawan na kamit akas iti naramid na kanyak. Insan. Ang amala, at patibkar ka insan, nakastaak mat idi. Ay, kasladyak malasatan idi ti inaramid ni Joker. Ti panang talikod na idi kada kami iti anak ko. Ngam na ayat unay ti Diyos, tadi na kami binaybayan. Kinabailakmat nga uray kaskasano. Agpada ta insan. Di na matabigbigan na putot da ito eh. Ala, di ka unagladladingit insan. Taamangan no maapektaran ti sikog mo. Basta iwanan ti salunat mo para iti sikog mo.
Insan Glory, nadamag mo ka din ti maipapan ka ni Joker? Ti ka di pa nakatiliw na, gapoy ti pa nagtakaw na. Wen insan, ngam nakarwar matla ka no. Ay, sapay la kumatag balbali when day dya tao. Ay, wen nga rod Kinapudno na insan. Kanayon adamagan ti anak ko na sino ti amana. Ngam awan maibagak. Agpada ta. Ngamin, pinagtalikodan mo ti amana. Hangam saan man na ti ama ti anak ta ti pagsaritaan ta, Glory. Tagsakit lang ti barukong ko. Masyanak namin iti anak ko tawan na bangunan ng ama. Agpada ta, insan. Sige, change topic, insan. Oh, papatanyaw. Ta nakarubot kayo man nga agina, Jisa. Rumwar kami kada insan, Glory, tatang. Ipasyar mi dagiti anak mi. Ay, sige Tapno maliwliwada man. Agandad kayo ti iruruwaryo anak ka. Wen tatang, sumurot kayo Ay, saanan. Taada pa aramidag dito yung balay. Insan Glory, kasla kaano laang idi baby dagiti anak ta niya. Wan nga ro din san Jessa. Ita, dadakkel dan. Wen, elementaryadan. Shamin, Jared, di kayo unay umadadayo, tama nga numapukaw kayo. Dito'y kami laang nanang. Ala, inta gumatang iti merienda dagiti anak ta, insan. Ala, ayan ta ngayon, Jared. At dayutan iti ayan da nanang ta. Wan nga rod, ala ayan dan ngay. Ha, adda lalaki nga mang paypayapay kada ta, Shamin. Asino ngay dayta alalaki? Kayat yu ti ice cream? Ikan na kami, tata. Wen umay kayo. Tayin tayo gumatang. Sige, kayat mi, tata. Umay kayo nga ro din Iyabanda ti pagkatangan tayo. Insan Glory, ayan ngayon dagiti anak ta. Awan damutan. Insan, intag patulong ka dagiti pulis. Ay, Diyos ko, napapanandan. Ay, unay matan. Madanagan ako ninsan. Darasam insan, intag patulong ka dagiti pulis. Tata, pagawidan da kamin. Kayat minti agawid, tata. Saan anatanggan ti ulo yo? Di kay agsangit kunak. Kaya yu ti makabel. Sige, diton agsangit, Jared. Awan, Shamin. Simple lang ti paparamid ko kada kayo. Agpalama kayo lang iti plaza. Lalay nga nyo tagpalama. Tapno day gatang ko iti kaninyo. Anya alugar da ito'y aya, tata. Adayo alugar da itoy. Iso nga gurnong kayo iti pagpliti yung agawid. Lalay nga nyo tagpalama. Wen? Sapsapulan da kami da nanang kukan ni Auntie Jessa. Uray siyak, madanagan lakit din ni nanang kukan ni Auntie Glory. Ha? Anyat nagan dananang yo? Glory tinagan ni nanang ko. Jessa mat tinagan ni nanang ko. Agkasinsindakan Auntie Glory. Ha? Anyat apelyedo dananang yo? Ala, dito'y kayon, Wen. Amo yung ti pagawidan nyo. Wan tata. Wan tata. Ala, agawid kayon, Wen. Agsingsingput kayo, Wen. Ha? Hapay nga agsangit kayo, tata. Pakawanindak kuma. Ipatpatag kayo unay-unay. Ha? Apay nga inarakop na kami ngay, tata. Basta, agsingsingput kayo. Mapanakon. Tadyak mabalintag bayag ditoy. Taan ano pundak dagiti pulis. Tiliwandak dagiti pulis. Apay niya nga minti basol yo, tata. Sige, mapanakon. Sublian kayon to, Wen. Pakawanindak kuma. Sige, agawid kayon, Wen. Bye-bye. Bye-bye, tata. Napanan, Jared. Wen, Shamin. Ha?
Adda pulis, Jared. Hun nga rod, addamat ka makamatan da. Ala, paltog samat di ay naguni. Agawid tan, Jared. Diyos ko, agyaman nagtanda kayo. Nagkapgapuan niyo. Adda lalaki anangala kanya, minanang. Ay na, agyaman at nakasubli kayo, adakda kayo. Intulod da kami mutla ang jay lalaki. Anya, Ni, asino ang lalaki? Isa, Glory. Ada nanggag ko adamag iti radyo. Natayan ni Joker. Anya? Nagbalin gaya man na nagpusat na dya tao. Katlimaban ka no kadag iti pulis. Iso nakipinaltog ka no. Ngamdaksang gasat na natay. Akin tanam ti adda dito'y nanang. tanamday di amam, Siamin. Ha? Amak? No kasta? No tayon ti amak? Wen, anak ko. Datangay mo't nanang, nya ti aramidan tad dito'y kampusan to? Kwa. Sarong karanta ti tanam ti amam, Jared. Ha? Agpada kami kan ni Siamin anatayan ti tatang na? Uwen, anak ko. Gaputa. May sa ti amayo. Aday ti tanam ti amayo. Kitaan nyo ti ladawan na. Adaladawan na dito'y ayan ti tanam na. Ha? Mailasin ko day taa. Uray siyak, iso na jay nangala ka data edi. Jay ngay nangitaray ka data. Anya? Wen nanang, iso talaga. Ngam siming putmatlaeng. Ta idida mo, nauyong kada kami. Ngam ididinamag na tinagan nyo kini Auntie Jessa, siming put kat nagsangit. Wen, kat inararakop na kami. Nagpakpakawan. Anyan, anagkasang. Nagkikita kayo gayaman iti amayo. Ngam iti kas tapay awagas. Ala, tatang tagayam data, Siamin? Wen nga rod. Sayang, natay matan ni tatang ta, Jared. Oray saan ang nagbalin ang nasaya at yamayo iti kalabas. Pakawanan tayo latan. Uwan, Siamin, Jared. Maawatan yun to ti amin inton adda na kamyo. Kat ikararagan tayo ti amayo. Tapno mapakawan dagiti ado ang nagbasulan na. Wen, auntie. Wen, nanang. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Kasano nga taday tuyon, tatang? Naibusan ti inutang ko a kwarta. Sapay awan kwartak anak ko. Hay, adun ti utang ko. Iso ang masapul ang makaabrudak, tapno makabayadak. Uray kumaa, no adadaga ang mabalin ang maisalda anak ko. Awan may amo may makitaltalon tayo laeng anak ko. Un nga raw, no apay mat ngamin ang awan sa ni kwayo. Kadagiti dad dumaalalakay, nalawa ti dagdagada. Isuda tabak nang da. Gamda kami. Talaga anak ko rapay kami, anak ko. Grabe mo't akin ako rapay day tatatang. Nauma akon iti kinarigat ti biyag. Iso ang masapul ang makaabrudak, tatang. Tapno bumaknang tayo. Alan, Alma, friend. Bayadak tumutlaang no makaabrudak. I'm kwa, pagpaaramid mi kumaitibalay mi ti urnong mi akwarta, Judith.
Sana bale, tadakkel ti sweldo nila kay mo ije abroad. Makaurnong kayon tumanan Ha? Si kanto ti una ak abayadan, apaman ang makaabrudak. Promise. Ay kwa, kasaritak tumampay nila kay ko, Judith. Ay sus, saanon? Taang mga nudi na kayat. Ibagam tulatan ang nakabangko. Anya? Alan a friend, kaasya nakadia. Si kalaang ti amok amaasit kak. Alan a friend. Una yun. Friend kanyak. Kat saan mat akas taasigod ti awag mo kanyak, Judith? Ket ak friend tamot a talaga. Si kamot. Maikawa ak lang amin, Judith. Ita lang nga awagan nak iti kasta. Ay na, tila madmadlaw mo with friend. Alakit din, friend, pautangan na kun. Uray porsyento no iso. Ay isaan. Diyak kaya ti kasta, Judith. Ang sige nga ron, mabitla ang taitad ko tiyot utangam. Angam ne, sikreto talaang Di mo ko maibagbaga iti sabali, ta mga numaamuan ti asawa kat tanak. Wen, promise. Sikreto talaang. Hello, Tatang! Hello, anak ko. Kumusta kan nga ay? Kastoy mabambanog ka na yun. Nagrigat ti trabaho ditoy. Kasla kayat kun ti agawid. Anya, di pa ilan nalpas ti kontratam, agawid kan. Uwan nga road, agbabawi ak anag-abroad. Nagrigat magayam ti biyag dito'y abroad. Lawan kon. Kit aganos ka Naanos laki day dagiti amom. Wan, naanos da. Ngam nagrigat ti trabaho ditoy. Makawaawid akong Tatang. Mala, aganos ka Adda ka lang aruditan anak kaw. Una, ay wan gayam. No adda magkada kayo, no anya ti trabaho dito'y abroad, ibagayo a nurse Ha? Anya nurse? Kit babaunin kamot dita anak kaw. Kasta nga rod ti ibagayo, kababain no ibagbagayo akatulungak ditoy. Nurse ko na yo, wenno manager ti hotel kasjay. Anya? Sige tanay, nariing santay o awir ko. Ay, makapasuron. Adda ubing nga o awir ko. Saak pay laag kuskus iti kubita. Kano anya pay dita. Ay, rumwar ti matak ditoy. Gapo iti kinarigat ti trabaho. Sige, babayan. Di kunak Nurse ti ibagayo at trabaho dito'y abroad. Naawatan nyo? Hello, Tatang! Nangagyo ti imbagak? Wan, anak ko. Di kay pau-itan iti kwartayo, no diyo tungpalan ti bilin ko. Sige, bye! Anyamot dito yung babaeng, umanawag. Hello, apay manan aya? Hello, Judith. Agyaman na kasi nung batam ti awag ko. Apay aya, umanawag ka, Alma. Ni, apay ngay ama kaungat ka, Judith. Disturbo ka ngamin, katnay, busy ak ditoy. Ado ti pasyente may. Ha? Pasyente? Ni, apay, anya trabahom di taya, Judith. May saak a nurse ditoy, Alma. Ospital ti ayan ko. Ha? Kasano nagbalin ka, nurse, katulong sa amati inaplayam, iti? Wan, ngam inserak ti amok dito'y ospital. Ta nurse matla ti amok. Ha? Ay, imbag man. Kat high school graduate ka matla apadak. Kwa, nag-examinak. Kat nakapasak mat. Ta nalaingak mga rod. Iso nga automatic Nursak dito yun. Anya? Apay, aya nga umanawag ka. Kwa, damagak la ko man no. Andan maipaunam iti bayad mo. Diyan ngay utang mo kanyak. Unay kamutan. Di mo lang maiturturuganan day tanga utang ko. Agbayadak to kati. Kaano ngay, Judith? Inton agsuldo ak Ada nga min nang usarak iti kwartak. Iso adi ka pala mabayadan ita. Kunamot asyak ti unang mabayadam, idi. Ay na, di ka mo makaawat. Sige, bye. Dagulit mo day a babae. I-off ko man lang ito cellphone ko. Tapno awanan ti mang singir kanyak. Uray gayam si kakit inutangan ni Judith, Alma. Ay, awan nga rod, Ben. Kunana asyak ti unaan na abayadan, idi.
Ngam di naman tinong palday ta akarina. Makaungat pa yan no kas nga awagak. Ay, agpada nga rod Alma. Ibagbaga na pa yan, nurse ti trabaho na abroad. Ha? Jack amo Ben? Jackpot yan. High school graduate lang, may. Kasano ko nagbalin ang nurse abroad ngay. Kalokwan da ita. Nagpauitan ni Judith, Tata Selmo? Wah, nagpauit allowance ko lang matimpauit na balasang kaw. Kat tay utang na kanyak ngay, Tata Selmo. Ay, jak amo balasang kaw. Kunana adakkel ti sweldo na ijay. Di mo nga rod agbayad iti utang na. Ha? Nagsukat sa pa yan iti FB account. Diyak ngamin makontak ti sigud nga account na. Ay, jak amo balasang kaw. Pakibagayon tuman nga ron nga imayak, Tata Selmo. Sige, balasang kaw. Ibagak taw, nuagsarita kamay. Hello, Tatang! Anyaman ti bagayon aya. Kwarta manan. Inaldaw nga may, nga daw may agsingir dito'y balay, anak ko. Kat awan mo't maitid ko. Siya to may dareng-reng-rengen dito'y. Ay na, ibagayo ang aguray da. Makaawi daklaang ta itong pakadakwada ti dolyar ko. Ha? Ay na, di ka agtang-tang say. Tama ditikas ta, anak ko. Ibagayo nga awan pa'y sweldo. Ibagayo ta na dili iti 5 abulan. Anya, Singir da singir, kung namulan nagdakkel ti swildok ditoy. kit ipalpalastog mo nga may nadakkel ti sweldo, anak ko. Ha? Siyempre, namnamain da nga da pagbayad mo. Awan pa'y kwartak. Ibagayo ta na dili iti 5 months ti sweldo. Pangip-ipanamit ti sweldo may, anak ko. Ururnungak tagbalayak to iti dakkel. Una umpay abayadan dagiti utang mo, anak ko. Maudin ton dagita. Agbayad akto saan pa'y lang nga ita. Ay na, nagpipintasan dagito'y ababalay. Adugayam tiladawan tinapipintas ababalay dito'y Facebook. Mangkitak iti tuladak a design dito'y. Ay, daytoy. Simple nga nagpintas. At dapay basit a swimming pool na. Ay na, nagmayatan. Agbating sotak tong aglangoy-langoy. Saak akalugong iti payabyab. Wow na wow. ay, daytoy pay. Napimpintas maran daytoy a design. 2 stories abalay. Adatiris na. Ay, daytoy pay. Napimpintas manan. 5 stories. Nagpintasan ti design na. Pagbalinot to asalas ti first floor. Ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silidmi kinitatang. Kan ti fifth floor, isunto ti opisina. Ay na, mayat sa daytoy 5 stories abalay. Sa akto maagpukapukaw iti fifth floor. Mangagto ti sa nga barangay. Tanangaton to ti ipatakdar ko abalay. Ay na, kaslatorre ko naman. Ay na, wow. Awanan at talaga, Ben. Nang lipatan di ka arobata. Imblaknak pa yan iti Facebook. Wen nga rod, Alma. Manon atawan ti napalabas. Ay, talaga sa anin na nagparparik na, Polos. Masyanak pa yun iti amana. Taisaw ti reng-reng-rengen ti tao. Huwag nga rod kinapudno na. Nagapa kami iti asawak. Idinaamuan na pinautangak ni Judith. Ala, sapay la kumaa. Makapanunot tumot lang. Kit makabaya din, Alma. Sapay la kuma, Ben. Ne, nagdakkelan ti may patpatakdar abalay iti abay ti balayo. Tata Selmo. Wen, Dura. Balay ni Judith. Nagdakkelan? Kasta mo ti kayak na, Dura. Kat nakabayadan iti utang na. Ha? Nagado ti nakautangan na dito'y lugar tayo. Ngamawan sapay ka no uray may sa binayadan na. Kaano ayang agawid? Dandanin, Dura. Intun umayabulan ay. Kasta aya, makabayad mo't siguron iti utang na apaman ang makasangpet. Tauray tay kasinsin ko kat agrekreklamo. Taadamot la utang ni Judith kenkwana.
Natalpasan ti balay mo, anak ko. Apag isaw ti sangput mo, mapalinaw na pag naedan. Nagpintas, tatang. Wala, taginasto sa mit iti hustaw. Una, di ta tinapanan ti ornong ko kunaman. Manu atawan ang nagkatulong ak iti abroad. Tapno adala pagbalay ko. Kahit makiasawa ka nga rodin Wento, tatang. Intun ada agaram abaknang. Baknang ti kayat ko apakiasawaan. Ay, di ka unay agarapaap, anak ko. Tanasaksakit, lumapaay ka. Wen ka di. Nay, tatanga. Agugas kayo no umunag kayo di tabalay. Tanay, marugitan ti tiles na. Nakapitpitak ti sa kayo. Ha? Di kay sapay agugugas ngamin mo. Mala, sana balay. Tadito'y daan abalay ti pag naedak, anak ko. Sa anak ana irwam iti dakkel abalay. Dituyak latan, anak ko. Umay kami man, Judith. Ha? Nagkukuyog kami na nakautangam, Judith. Tabareng maasikan kada kami. Mabitlaang. Di kay basta umunag dito'y balay ko, anay. Dito'y kayo laang balkon. Wen, di ka madanagan. Dito'y kamin balkon. Kin, uray saan na kami na pagtugawain. Takababain mo't kin ka. Anya di kunayaw, umay kayo agsinger. Uwan ko ma, Judith. Takasapulan mi mati inutang maakwartami. Mabit man laang. Apay, ada maipakita yaw, akasuratan nga imutang kada kayaw. Anya? Ha? Ala, irwar yaw. No ada kasuratan, ipakita yaw kanyak. Ay, awan Tanagtalakak mga rudkan ka, Judith. Kan insekreto tala ang dayjay. Tadyak kaya't amaamuan nila kay ko. Uray siyak. Awan ti pinapirma ka kasuratan kin ka. Ta nagtalakak kin ka, Judith. Ay, awan day ta. Nalaka ti agpartuat iti sarita. Isu nga gawid kayon. Tano awan maipakita yaw kasuratan nga imuta kada kayaw. Awan ti maitad ko. Ala, agawid kayon. Ay na, maditikas tangar aramida manakaw. Agbasbasol ka. Apay paglibakam ti utang mo. Pudno mo't nakautang ka kadakwada. Saan ka kaday amaboteng itikas tangar aramida? Kasanaw no idarumda ka. Awan kabutang ko. Kandidak tumabalin nga idarom. Tawan pa manaknak daan nakautang nga kadakwada. Ay. Awan kasuratan, tatang. Ay na, nagluknungan to'y pagiddaak. Naglamuyo ti agiddaa. Nagbunga matlaangan ti adu argirigat ko iti abroad. Dayto yan ti bunga ti adu alingat ko. Puyat kanda dumapay. Ure ag may sak dito'y balay ko. Ta naragsakak lata. Dimot kayat ni tatang ti umay agnaad dito'y. Ta di tamot daan abalay ti kayat na apag naadan. Ay, makatorturo ka matan. Iridap ko man pay laang. Apag isunto no maluto ta insaang ko amais. Iturog ko paya. Ay na. Ha? Asok! Apay ang nagasok ni Tibalay! Marurang Tibalay ko! Tayaw! Karo ba? Marurang Tibalay ko! Ay na, tatang. Awanan. Naura man di. Kagudwa Tibalay ko. Naimbaglaki day. Tatilaang kagudwa tinauram manakaw. Awanan tinagbambanog ak ije abroad. Mala. Huston. Di kan agsangit. Agyaman ta iti Diyos. Tadapay na batay. Saan anauram amin. Apay nga minabinaybayam tilutlutwam amais. Basol mo mutlaang, anak ko. Anyat pampanunutan, anak ko. Nagadayaw tinakaiturungan ti imatang mau. Pampanunutak ti napasamak, tatang. Maamiris mo ka din, ti bidot mau. Ay, uwan, tatang. Pagbabawyak ti pananglukok iti padak a tao. Nakarmaak samot dun. Palagip day takin ka, anak ko.
Iti pagyamanan ta. Iti pagyamanan ta. Saan ka nairaman anauram? Ket adda pay gundaway mau nga agbabaway. Uwan, tatang. Itala ang maamiris ko ti amin. Tsak kayat adakdakas pa'y ti mapasamak kanyak. Iso nga inakaki daw ti pamakawan kadagiti nagbasulak. Taamok nga ado ti agsaksakit tinakam na kanyak. Wen kasta ti rumbang anak ko. Uwan, tatang. Bayadak dagiti utang ko. Ininutak ida bayadan. Sa apay lako mata mapakawandak dagiti nakautangak. No maminsan, maipalubos ang mapasamak dagiti saan na amay parban. Tapno maamiris tayo dagiti bidot, wenno kilo nga aramid tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hello, Insan Roger. Hello, Insan Jimmy. Kumusta kayo ditan? Kumusta da apong lakay kanapong bakat? Okay kami mo, Insan. Awan tirong mga pagdanagan nyo kadapong. Nasalunat da. Kumusta ti panananda? Mayat, Insan. Mayat lata ti apitay damangan. Kita am dagiti papaunag da Prutas kan natang tigatangin nyo. Kan tigatas da. Di mo liwayan timang pagatas kadakwada, Insan. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Naawat mo tay pauit me? Uy na. Nairwar ko ni tibang ko, Insan. Ipasyar mo ida, Insan. Ngam kita bantayam ida. Kibinam ida, Jimo. Wan, Insan. Anusam da apong. Agtalakaking ka, Jimo. Iso pinagnaud ka di tabalay. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Jak bye-bye anda pong, Insan. Agyaman na no kasta, Insan. Urayim ti awag ti kabsat ko, Ta sigurado ngagpauit mo dahi dya iti kwartada apong. Sige, bye, Insan. Okay, Insan. Bye. Jimo! Jimo, apok! Ayan mo! Apay aya. Anya man ti masapol yun aya. Damagak kumalaang no nagpauhitan da Roger kan glory nga insan mo ija abarod. Ay na, awan pay. Sanda ka no masangot agpawait. Tamakumikom da. Apay nga tangay. 2 bulan na sanda nagpauhit. Pangusaran nyo iti kwartaya. Jay maintenance ni apong yu alakay. Kantay maintenance ko matan maib-ibosan. Gumatangak taon. Adra kwarta maya, Jimo. Kat istambay ka laang mat. Ay na, ora istambayak lang. At dalata kwartak. Sige, tarumarak. Inag gumatang iti agas yo, kanapong lakay. Anyat kaya jaw? Tayo libre kayo? Kaya jaw ti pansay? Wano burger? Kompormen Jimo. Sige, tayalaan kayo ti saggaysa kayo at siopaw, kaniyapong lakay. Sige nga Rod. Salamat. Lukas ta. Saan pa'y gimbawag nagiti apuko ta, manipod abraw? Saan pa'y lakay? Makumikom na ka no. Apay nga ta. Itaban pa'y. Jakam mo Kaano kay nga umawag na? Jakam mo. Nga, nagpauit na iti kwartada. Saan nga Rod? Di ka makawawat aya. Imbagak lang arudan nga wan timpaw ita. Dagulit ka mo talaklakayan. Ay, kunak ano nagpauit na. Tadamat kinatang ni Jimo nga agas kaw. Ay, kwarta na jay inggatang na. Ay, awan ang around.
Nabayagan asaan ta arimwar bakit? Saan tan nagpaspasyar? Ay, awampay nga rod kwarta. Urayan ta ano kaano nga agpawit dagiti apo ko ta. Kaanong tugatagay bakit? Dak nga rod lamaw. Amo kaya, basta urayan ta Maturog taan, pitong, lakay, rabing. Anyat pampanunutem aya. Naisikod a pampanunutag Nga, No apay nagbasay ti pawpawid dagiti apo ko ta. Kadakil kanuma ti suldo na di abraw. ay, ado siguro ati paggasgastusan da. Saan ba't asigaw akastay? Dakil mo ti pawpawid da ide. Jakam mo naumada siguro na. Kastanga-tanga agpaysaw. Jak nga ron ammo. Kanayon da pa'y gaubawag ide. Apay asaan da sa matingaw awagan. Saan da taga ta akailaw dagiti apo ko tabakal. Kailiw data. Ngamakumikum da ka nung arod. Kunan ni Jimo. Ay na, naibaglaki din Tada ni Jimo nga apo ko saan ka. Na ano amang kadkadwa ka na ta. Isu nga agyaman taken ni Jimo nga apo ko ta. Hello, Insan Glory. Hello, Jimo. Kumusta? Imawag ka din ti kabsat ko? Wan Insan. Nagpauit pa na iti kwarta dabong. Nasayaat nga ron. Ingkanto kitaan ti pauit ko No kasta, nagpauit ka Insan? Wen insan, makamukan. Sikan tag budget, ta sikamo ti kadkadwa da apong dita. Wan Insan. Agan anos ka insan, Sana bale, tabinulan mo't nga agipauit kami iti kwartayo. Agnaad ka laang dita balay. Basta saan mo abaybay anda apong. Dakkel ti utang tayo na imbag anakam kadakwada. Tadakkel ti na itultulong na kada tayo idi. Insan. Sayang lang amin, tadi mo mo't inlupas ti panagadal mo idi insan. Ala, napalabas dayayan Insan. Saan tayo nalagipan? Sige nga Rod, basta di mo baybay anda apong Wen ka de Insan. Di kay madanagan. Ay wan, kasaritak man da apong, Jimo. Ay, kwa, Insan. Awa na kayo balay. Adak dito'y kindaan. Makikindak, ta pagsidag dapong itinaimas. O sige nga Rod, baliwak ton ti umawag. Ulitak insan, agan anos ka. Wen, Insan. Agyamanak, o sige nga Roden, bye. Bye, Insan Glory. Yak, kaya ta makasarita na dapong. Tapno sigurado. Napintas ti lokasyon to'y nagatang ko daga. Patakdirak adago sa iti balay ko. Naswertiya ka. Ta nakachambak iti nalakalote. Masapul ngagbalinak awais. Tapno makabalayak. Lumakaya ko nga mawan pailat balay ko. Iso nga aramatek ti utek ko. Tapno makabalayak. Andat ba sida bakit? Ay, target manon Maday, wala ka target wano saan mo guaw. Aganos ta Agyaman ta, tadaasin kan bugoong ngay paspasida ni Jimo kadata. Awan pa ipawid dagiti apo ko taaya. Ay, awang nga ron, taado ka no ti paggastusan da ko na ni Jimo. Anya, ay, nabayagan akasto di sinsidaan ta. Asin kan bagong latan, di tapay makamirmiryendaan. Agaanos ta Imi mo sabat ta dagiti apo ko sa bakal. Apay ngay asaan datan apaw itan iti igatag ta iti naimas asinata. Apay ngay. Awanay, nagbaliwen da Insan Glory kan Insan Roger, apong. Anya,
Apay nga. Ay, sandan nga agpawpawit iti kwarta, apong. Apay nga sa. Awagam ba ta kayat ko aba kasarita, Jimaw? Ay, kababay, napong. Makumikom da. Ang mga madisturbok pa ida. Ha? Di kayo madanagan, napong. Tasyak, ti gumatang iti agas yo. Pangalaab nga iti kwarta, Jimaw. Ay, katagrimidyo ka. No kasapulan nga umutangak, tapno da paggatang yo iti agas yo. Aramidag. Takasta, ti kinapatagyo kanya, kapong. Hello, Manong Roger. Kumusta? Makaawit ka kadimot laang? Wen Glory, sika ngay. Wen Manong, makabakasyonat. Nasayat nga rod. Tapno agid tangag bakasyon natin ko. O sige, Manong. Ay na, kailiw kong taagawin di Pilipinas. Kailiw kong apong bakit kan apong lakay. Uray siya ka rod, Glory. Kailiw kumot na nila. Nabayagan na jak nakasarita ida. Tagkabaw da kanon kung nani insan Jimo. Katdidan kaya ti makisarita iti cellphone. Wen ka nung arod. Tipayan da ka no ti cellphone. Naimbaglaan nga taad da ti kasinsinta amang tartaripato kadakwada, Glory. Wen nga rod, Manong. Saan tan nga ipakamo ka ni Jimo ti panagawid ta? Tapno masurpresa, Manong. Anya pala ti sapulin nyo ya. Mangan kayo mat iti mamitlo iti may sangal daw. Asin, kan bagong lang, di pasidam ka na kamay. Aunla ka din ti sa balay. Uray natang no isaw. Awan tinateng, nangina. Apay nga mo yung kamutan ka na kami, Jimo. Ay agulimag kay man, makarengreng kayo. Awagam mandag lure kan Roger. Takasarita may, Jimaw. Ay awan, nangina ti bayad. Sa awan ti paglod ko. Sandan nga papawait. Yung may na makasarita ay dahi ti cellphone, Jimaw. Ay aganos kayo Awanin, nalipatan da tayon. Di yun namnamaan nila. Ta saan da kayo napagananaw? Andi apay ngay. Uray sanda kami napawitan. Basta makasarita mi kumaida. Well, Jimaw, kailiw medan. Nakalipat da nga rudan. Di kay ka di makawawat. Kaya't yumanan ti matabais, ha? Hala, umanaw kayo iti sangwanak. Ingkay iti silidyaw. Tamaistrisak ka na kayo. Awagam nga Roger. Naigo. Apay at tinapis mo matan ni apog mo abakad nga, Jimaw. Ay, May sa kamutalaklakayan. Jimaw. Kas tagayam ti aramidom kada apong Jimo. Apay abugpog kawam da apong, Jimo. Ni, si Mangpet kayo matgayaman. Insan Roger. Insan Glory. Wen, kat nangagmi amin ngayong bagbagam kadakwada. Apukok! Agyaman na kanagawid kayo! Ay na, imbag na singmangpat kayo na po. Apang, kaya't yung tigatas, itimplahan kayo iti gatas yaw, ilutuan kayo iti... Ay, ang tanda ka, Jimaw. Itatatan na Roger kin Glory. Saka kundi singpat. Ay na, di yung patpatan na tataw. Plastic na ita. Aging sasingpat lang. When Roger Glory, idinamaw, nasingpat ni Jimaw, nga may di agbaybayag, rimuaran ti puno nga ugali na, rinukar ti ugali na. Wan, kan pasaray kabilan na kami pa yan. Jakling pagarup amay turod ng aramidan ti kasta kada kayo. Binulan nga gipawit kami iti kwarta kan kuana. Tapno dalabusbusan nyo. Ngam di na kay matgayam igatgatangan iti naimas at araon. Pulaos, kano asen ti paspasidana ka na kami. Sige, takasarita mi ni Jimo. Apong. Ladingitan mi nga ibaga. Ngam pumanaw kan, Jimo. Insan,
Sana po no dagiti impulong daapong kada kayo. Imbagam ngagkabaw da apong. Kumsaan mo't gayam? Wah, Pumanaw kan insan. Tamang kita kamin iti sabali ang mga iwan kadaapong. insan. Saan minasingiran dagiti inalam a kwarta? Basta pumanaw kan, Jimo. Pumanaw di pumanaw. Day talaga nga ya. At damot balay ko pagawidak. Wayne, pumanawak! Nasaya tay may ka, Jimo Barok. Ada bad news. Ha? Anya bad news? Tatakordapyo. Ada jay pudno nga kindaga itinagtuunan ti balay mo. Pudno nga kindaga nga. Naluko ka, Barok. Linuko na ka, di naggatangam itinagtuunan ti balay mo. Ha, saan namod gaya makukuha di lako nakin ka? Anya, isumot la di na may ti papilis ti daga nga? Awanan ba inda jay? Kit, kasano nga roda nita? Tata, papanawin na kakanon ti akin kukuha iti daga. Baraw! Agpakpakasyak, Insan Glory, Insan Roger, awan papanak, awan pagnaidak, insan. Pakawalendak ko ma, insan. Sulnitak tinagkurangak. Maasi kayo kumakanyak. Ikarik. Saanin ang maulit tinaramid ko. Pakawalendak ko ma. Agbalbaliw akon, Insan Glory, Insan Roger. Saan kami matapaidam kat insan? Kan kasinsinda kalata. Iso asike. Mapakawanda ka. Agnaad ka man nanditi balay. Ngam saanan asika ti pangipawitan mi iti kwarta nga allowance da apong. Wen, insan. Okay lang. Ngam no ulitam manan ti inaramid mo. Amo mo ti mapasamaking ka, insan. Mapilitan kamin amang idarumkin ka. Saanan, insan? Promise. Agbalbaliw akon. Panagnakakday ta kada kayo. Insan Glory, Insan Roger. No nasaya at daaramid mo, nasaya at tumat ti pagbanagam. Ngam no dakas ti ganwat mo, dakas tumat ti tungpal mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Ayan ni Tatang Nanang. Agay silid. Agid idda. Nasakit ka no ti sikat na. Kastaya. Adain sangpet ko kanan na. Linuto di asawak. Ay. Linabasan naklatamanan dito ayan tiri daw. Para laang manankin ni munding di makan ngawit na. Baybay aklatan. Jak panunutan ng tapnoawan ti pagsakitan tinakam ko. Ay na, napsuga ka. Kasta ha, mangan kayo iti ado. Tapno na pigsa kayo latang. Ket agpaut ti panagbiagyaw. Awan, Marshal. Ang na imbagbaad tayo lutuan na kiti paborito ka taraon. Italaang manan, anak kalagip ka, anak kaw. Una, tapat-pat ganda ka nga rod Tatang. Uray ti asawa. Kasta unay ti panangipatag na kada kayo. Apoy, di mo yung kuyog ngay. Adar aramiden na Tatang. Kaya, ninanagayaw. Hindi kami tekanin na. Ha? Nabsog ka numit. Ay na, Tatang. Aguyak dya po kayo. Ipacheck up ko kumangamawan mo't kwartak. Anya, ay sos, di ba'y bayan ti uyak na. Masapo lang may pa doktor na dagos.
Awan mo't nga rod kwarta nga aramatan mi tatang. Alam di walit ko di tadruwer ti lamisaan. Tay kang kahit ti kwarta anak ko. Ha? Ay na, agyaman tatang. Thank you Ay na, sabay ko matagbiag kayo pa itinapaot. Tanakasaysaya at kayo nga amang. Nanang, kita nyo dagit ipakpakan nyo ko ni tatang Bantayan nyo ti taraon na. Di unay pagsitsidan iti karne. Natang kan prutas ti pakan nyo. Wan, kasta talaga dararamidak, Marshal. Ibagaya, ano di o kabaalan at aripat tuwag. Tada kami ti mga sikasaw. Nawaya kayo apumanaw no ka. Anay, napigsaak pa, Marshal. Masikasok pa'y matya mayaw. Una, taday dinanang mi taday dinanang mi. Pat gen na unay ti amami. Ang imdak sanggasat. Tanatay mo't ngamin nadagos. Marshal, Nagdigusan ni tatang? saan pa'y? Madama pa'y lati panangidadang ko iti pagdigos na. Sige, tasya akong timang padigos. Padigusak, sakbaya pumanawa. Ayan ni tatang, nanang. Agdigdigos, padpadigosan ni ading mo, Marshal. Anya, apay nga damanan da dya Marcel itoy. Ha? Agpakalaing manan ang mga asikaso ko ni tatang. Paiman. Ay sos, ay aga pa daman ngatan. Ay na, delikado. Apay akundi asikaso ka ni tatang, Marcel. Ne, dakas aya manong Milo. Amata nga ron di asikaswag. Ay, na di kay man nagsinumbata na nakaw. Ay agtal na ka man, Marcel. Adda ka sa pulam ka ni tatang ko na ma. Iso akundi asikaso ka manay. Tanangin man ti panagsasaom. Kunang mula sino ka nakatanukan ng agsasaom, manong. Saan aga po, tayo inauna kang siya, kat pagsasawan naklatan. Kitpud mo magaling. Agin sisingpit ka ni tatang. Tadda kayat mo kan ko na. No, ramid mo. Di mo ipulagid kanya. Ay, naunay kayon, aya. Gusto na itan. Di kaya nga pa. Kahit inalaman amin na pensyon ni tatang. Sa anak arupat kwarta. Inikakla iti pagpacheck up ti anak na, Milo. Makitam. Awan man nga ro din Inibos mo manan tay pensyon ni tatang. Saan? Adapay na batay. Nan, ikandak man nga rod. Pangusara, Milaw. Ako awan bagas may. Awan ka nang dagiti apo ko yaw. Sige, tamang tedak iti gatang mo iti bagas. Agyaman nagtatang Ala, umay kayo. Tayintay at painit ti Jarubayan. Alalayan kayo, tatang. Nagawid ang dagiti anak mo, Mondeng. Wen, Roseng. Inibus daman ng tipensyon mo. Adapay na batay. Masyanak mo nga min kadagi dyan nga anak ko. Awan trabaho na. Bulak-bulda mo nga min idyagis eskwela da. Iswasan da nakaturpos iti panagadal da. Adumot di ti mabalinda pagtrabahuan nga uray sanda ang nakaadal. Mabalinda mo't construction no talaga kaya't datag trabaho. Ay, Namnamaan da nga minti pensyon mo, Mondeng. Kasla isudan tagpin-pensyon tatunggal maalam ti pensyon mo. Umay da mo tadagos ti balay. Allah, pasensya am latay dan. Aw-awaten talatan ta kasi damay. Basta mangibati kay ti para iti agas mo. Kan bitaminam. Wan, anda. Di ka matanagan, Roseng. Nooman arami damita mare, mapan kay balay da tatang. Oh, apay, anyat ko akijay. Ang kaasikaswan. Ilutuwa miti ka rin na. Itimpla miti gatas kanda dumapay. Apay, saan na nakabaulan ni nanang tagluto iti kanan na? Bayam ni nanang. Dakdakil mo't lang ti karbangan tayo ang mga sikaso ka ni tatang. Taamami na ijay. Yung ni nanang. Syuman na kamlaan. Unangam, nagkasardamat. Asawa Basta na si katimapan ijay ta sikaswam ni tatang. Tanay, dandani man ti pensyon na. Amangan no unaan da tatikabsat ko. Kunti asawa na. Marshal. Alaan, agrobot kan, tamapan kan. Sige nga, Rod. Lola, nangagaw ti imbaga ni tatang. Iso nga umay ni nanang dito'y numadamdama. Roy, apaw. Saan nakaakay kayat ni tatang ko?
Ala, baybayam ni tatang mo, apok. Di mo ikan kano dagiti ibagbagana. Saan mo akaguran ni tatang ko? Nga uray kas jeti ibagbagana, Lola? Saan? Ala, umay ka man kit di ta isuro nakmanan nga ag cellphone, apok. Agdengag tamanan iti drama ijay YouTube. Tamangan no andamanan baro nga upload ni Manang Bianang. Naadik kayo nga agdengdengag ti drama ni Manang Bianang Lola. Wen nga rod, day tamit lati libangan min ka ni Lolo, apok. Nanang, apay day ta cellphone na nakaabay iti ulwanan ni tatang. Ay kwa, agdengdengag ni tatang yu iti drama, milaw. Unay kayo mo tang. Ikatin nyo dito ulwanan na. Ay, idapag man la dito yan. Nay! Ay! Apay nga inidip mo nga, Milo. Napig sa ti radiation di cellphone. Makapasakit ti kasta. Yak unay mangag no dayo. Nanang, di yu ya sidag ti cellphone ka ni tatang tamaday. Ay... Ala, ingkay jayay. Tapadigusak ni tatang. Agdigos akaon. Pinadigos nak ni Maray. Ha? No kasta, imay day jay nga ipagaw? Uwan. Dapay di kusina at aglulutaw. Ay, sana mabalay. Pagpakalaing dagita nga o may kundiloto dito. Ay, pagawitin nyo. Pay Ay, sana tao may nga ron maumiliw di ipagmaw. Saan na mabalay? Tadiyo lamaw ti pampanunutin dagita tattaw. At dala kaya da dagita. Iso akong di tulong da kada kayaw. Nan, tasyak ti mapanagluto. Umanaw ka maray. Tanibakit ko, ti umay agluto dito eh. Ha? Sip-sip kayo kay di ang agasawa. Ay, kukwa. Ay, di ka nagsaw. Basta pumanaw kan. Ta ituloy ko, ti agluto. Walan! Darasem! Uwan, bayaw. Dagito iti pakanyaw kani tatang. Prutas. Sana balin ngagbising kayo. Basta saan kani tatang. Ha? Pakanin nyo iti nasustansya. Tapno agpaot pa iti biyag na. No, nabanog kayo ng mga sasikasaw kani tatang. Ibagayo lang Pasublatan na kayo. Itulod kayo, nadyabalay ti anak yaw, nanang. At damit tay anak yaw iti imo ng asawa yaw. Sana ya. Mabalin nyo ti mapanagnay di jay. Ha? O niya, kaya't yung tagawid di jay. Okay lang ka da kami. Da kami, di mga sikasaw kani tatang. Taamami kit nga raw. Kabailak pa imot nga si kasun ti amayaw. Isojak panawan. Nay, apa nga taguyak kayo tatang? Ay, nasumron sa manti ang kitkon. Nanang! Nanang! Apay Marshal! Anya timpakpakan nyo ka ni tatang kaya? Kaya't yun sa mga minamatayan ni tatang. Ha? Anya timpakan nyo ko na? Nagpagatang kami ni di ice cream mitay. Tama ka pang pangangkanaw. Ay na, makita yun. Amuyo ama iparit kan ko na tikasta. Ang pinakan mo tikasta. Ay, Di mo umtan ni nanang matabasol ko. Pinilit ko ngamin. Di na ko may gatangan ng ginungtak. Tama ka pang panganak iti ice cream. Uri ka sa ti panang pilit ni tatang kada kaya. No amuyo apare. Diyo igatangan. Nawatan nyo nanang. Wan Marshal. Ya matikasta. Nagsakit ni tatang kat maospitan. Gastos man na. Ay malasaanan ang maulit. Rumpang lang. Tani, dakkel ti may tultulong ni tatang kada tayo. No diyo mataripato ang naimbag ti amamay. Nasaysaya at la pumanaw kayo. Aniya? Agawid kayo ni ti balay ti anak yaw. Tandamot anak yaw. Dito kami ti mga sikaso iti amamay. Ay, nadi nakpampanawan, Roseng. Kapsutak, mapanawan na. Di ka padanakan. Aginggat ka ba alak, di kanto panawan. Taipat patag kaunay nga asawa. Oray na uyang dagiti anak ko kan ka. Mundeng. Ipagpagapukan ka. Iso apal palabsaklatan dagiti mangmangag ko kadakwada. Madetirik na ka.
Kasla kaya ko maturog. Ala ka titurog mulatan, Munding. Maturog ka laang. Tawam mat aramidam. Aginana ka. Apay tunggal umayak dito yung balay kat nakaturog ni tatang. Diyak nga rod amo, Marshal. Mat maturog lat kukuan na. Nay, adan sa amin pa kanyo kun na. Iso at turog na kanayon. Una, sinabidungan niyaw. Ayunay kamatan. Nagalas mati pang ipagpagarupan nyo kanyakaon. Saan kumamadagasta? Nagsangitan niyo ay. Napaisuan kayaw? Ay pantayo lang ni sa ospital tamayaw. Ay, gastos manin. Ada pangusarak iti pensyon ni tatang. Anya na jay. Nagtaon iti silid ni tatang ti kanabuog. Inka kitaan, Marshal! Linibasan nakmatan. Munday! Nakamintaon, dagnard dito eh. Lalay nga nyo ngayon manong milaw. Nakamitiag na dito eh. Imbaga ni tatang dayta. Ayag na ka, Marshal. Siyak, tinaw na. Iswa siyak, timang tawid dito eh. Naala yun nagiti tawid niyaw, Marshal. Milaw. Di yun almanan ti balay. Urayan niyo amatayak sayon to almanan. Ay, basta. Kukwak na ito yung balay. Pumanaw kayon, Lola? Wen, agawid ako ni Jay balay ti anak ko, apo. Kasan nun nga ito'y balayo? Ila ko kon, saan nga amo ni tatang mo? Iso nga agaw aam, tulungan nak nga aging pakit ha pumanawak dito yan, wen. Wen, Lola? Nagpensyon kayo, nanang? Ha, Mangtad kayo man iti kwarta. Ada karbangan may iti pensyon tayo di tatang. ay, Tiko na yo, may tarayanda kami. Inla ko yung lang arudon ti balay. Yimot yo pa iti pensyon tayo di tatang. ay, sumra kayo adwa dito balay, ta dito unag ti pagsaritaan tayo. Ay, saanin. Dito yan, nanang. Ala, mangtad kayo iti kwarta. Tamo ka naawat yun, di pensyon. Marshal, Milo, kagudwala ang di maalala ka pensyon. Saan na nakas itisigod adakal? Uray pay! Mangtad kayo iti bingay may. Taamami ti aking pensyon iti dayta. Dakdakal ti karbangak tasawak day di amayaw. Ingkasarnak ni tatang yaw. Ha? Nagdadakkalan kayo akarnay. Ngamday talag namnamay tamoyo nga ramidan. Day talag daw dawat tamoyaw. Agtrabaho kayo. Agruam kayo matan. Ay. Ha? Ala, pumanaw kayo. Tanod di kay pala pumanaw mga yabak iti pulis amang tilew kada kayo. Mabalin kayo nga idarom iti kastangar aramidan yaw. Sinalbag kayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Kukwak tidakkel ako tyon, tasyak tinanggatang iti dayta. Sige, alam. Gumatangak iti sa bali. Jakmet la kayat nga usaren da kita, tasikati ng gatang. Daytoy pay, alaal kami na bidshit time padait ko dagitoy. Siguraduam laeng adagiti la ginatang mo ti ako kusem ah. Kanun gayam, bingayan ta dagiti upat nga anak ta. Mapan kanyak dagiti dua lalaki, tasikamat ti dua babae. Ay, saan ang mabalin? Awan ti mapanken ka. Babasit pala dagiti anak na. Siyak ti rumbang ang mga lakadakwada. Idarum ka no ipilit mo ti kayat mo. Irma, Basta itad mo ti sustentong kadagiti anak ta. Itad mo ti pagrebengam kadakwada. Kanayon mo nga ibagat ti sina. Iso, sige. Sina ano sina? makauman ti panagyungiwat mo. Isungag sinatan. Tain aldaw mo't lang nga agapata. Saan nakabagtit ang mga pakin ka nga awan ti rason? Kanayon ka marabyan nga agawid. Huston! Dahil talang amin ti madikan kakit. Agim imon ka iti angin. Makauma ka. One! Itad kun ti wayawayam. Agsinatan, Ray. Basta di ka agpalyamang tad iti sustento dagiti ubeng. Sayo lang mapanunot tag sina ita.
tatalon dagiti anak yaw, Ray? Idi pala kumaa, awan pa'y anak yaw. Wano, idi saan kayo pa'y anak kasar? Jakmet namon adagos ti pudno nga ugali din ni Irma, tatang. Grabe mo ti kinangiwat na. Naimon nga awan mo't pamanagnak na. Kahit kasano nga rod dagiti anak yun ngay. Itad ko ti pagrebeng nga kadakwada, tatang. Jakmet baybay na adagiti anak ko. Ay, di kay lamaas yan kadagiti ubay. Nauma akong tatang. Nasaysaya atin nga awan ti asawak akabbalay ko. Nukas tumot la ka ni Irma. Makauma tingiwat na. Basta man jakon. Oh, agyaman nakti may kare. Idi pa'y lakalman ngay nururay ka. Pasensya ka na, Josie. Gubat ije balay. Agam, okay amin na yan, honey. Ha? Ano kaya't masawan? Nagsina kami ka ni Irma, honey. Nawayatan. Ha? Agpaiso? Oh, pinaragsak na kiti kas kaunay. Kasano? Yawid na ko ni Jebalayo? Wen, agam saan pa nga ita? Kabarbaran pa ilati pasamak. Okay. Urayak no kaano ayawid na, kani. Agyaman na ka, tasyak ti pinilim. Siyempre, gaputa si Kati ayatek. Awanan ti sabali pa'y. Nagbayag mo din ti order ko dito'y restaurant. Honey, after the juice mo. Thank you, honey. Ha? Ay, naglukon. Niray mo tayo. Adda ubeng ken napintas a babae a kaduana. Nanay. Naglailo da iti tunggal maysa. Ay nagloko da ita nga anak kam. Payman. Makitugawak man, Ray. Ne, tatang. Mabisinak nga main. Makitugawak dito yan. Tanalawa mo ti spice. Yurderan kayo ni tikanan nyo, tatang. Wag, ngam. Adamot na pintas abala sa nga kadwam anak kaw. Wen, tatang. Ni Josie kayam, tatang. Josie, ni tatang. Hello, tata. Mabit lang Tanayunak ti order ko. Di ka masaksakitan iti damagakin ka, balasang kaw. Kayat ko lati makasiguradaw. Amom ka day, nga addan asawa, kin upat nga anak ni Ray. Wan, tata. Awan ti inlimod ni Ray kanyak. Ay ayataklat ti anak yu. Kan uray ata nagsinadamutan. Anya, balasang ko, napintas ka, ken ubing kapay. Manutawan maun balasang ko. 17, tata. Makita? Ay sos, ubing kaunay balasang ko. Agad-adal ka kaday? Wan, tata. Ay na, siya kaunti mangibagbaga balasang ko. Awan ti masakbayam no ti anak ko ti... Iyagdan ti kanan tayo. Sige, anak ko. Maawata konti amin, anak ko. Iso ang nakarit ka, anak isinakin ni Irma. Taadan ka sukat na. Podno gayam, ti atap di asawam. Basol na matla no apay nga insukat ko. Makauma ti kinangiwat na. Ay di ka agkaradap iti rason, anak ko. Talaga kit di aplanom ti agbabae. Awawatan da kadilatan, tatang. Ay ayatek ni Josie. Anak ko, ubing unay day di a Jose. Minor di edad. 17 na lang. Mature ti panunot na, tatang. Kasla na naknakampay ngam ni Irma. Nalailo ni Josie. Saan akas ka ni Irma anangiwat? Ingrata. Ala, di mon padaksin ni Irma.
Si kalangarudan ti agbasbasol. Padaksempay laeng madyasawam. Ibagbagak la ti advice to, tatang. Sinaamon dayjay adyuse. Ubing unay dayjay. Anyalangan ti kunain dagiti nakaikamangam. Numaamuan datar aramidang. Nang runay ti asawam. Awanan ti pakibiyanga kadagidya at tao, tatang. Basta ay ayatek ni Josie. Period. Kat plano kon nga isang put dito'y balay. Pangipanam ka dagiti ubeng, Irma. Iti ayan ti amada, tatang. Anya? Kawanan bain at talaga day Jerry. Pudno ti atap ko ide. Adda babae na, kat insangput na ni Jabalay. Ha? Inakasarita itinalapat ti awanan bain a lalaki. Ayan ni Ray. Oh, apay akas taunay amulagat mo nakakita kanyak si kababay. Di mo kaya ti umay ko ditoy? Balay ni Matday to ya. Awan ni Ray. Napanan na? Napan nagtrabaho, manang. Pastor kanak. Tauray nagsina kamin iti asawak. At dapay lakar bengak iti daytoy abalay. Ta isu ti ama dagiti anak ko. Di ka agmulagat akasta. Pastor kanak ko na. Sige. Sumrek ka, manang. Saan akong amas daaw? No apay ang nagbabay ti asawak. Takaskan ka tinang sulisog kan kwa na. Saan ko asinulisog ni Ray, manang? Iso tinagaram kanyak. Anya nga minti kagaram kan kwa na? Umay ko la iliw dagiti anak mi iti amada. Apay, ada reklamom? Ibaga mo no ada reklamom. Tay pagat-pagat ka itamat laang. Apay nga da ka dito, Irma. Pangasim, di ka giskandalo dito eh. Amangan no jak makapagtakpal kat anya pati maaramid ko kan ka. Nagsina talang arudan. Dakas ayan no ipasyar ko dagiti ubing ditoy. Manipod insang pat mo ti kabit mo. Di mo masango asarungkaran dagiti anak mo. Makumi-kumak iti trabaho. Ken maysa, untay mo ti panangitid ko iti kwartada ah. Awan mo't palyak amang mangted iti suporta kadakwada. Saan na umdas ti kwarta? Ti presensyang ti numero 1 kasapulan da. Pangasim ta pumanaw kan. Jak kayat agumura ni Josie. Awanan ka itibain? Talaga napat-patagan ti babae ngam ti pamilyam. Nagsinatan, Irma. Nagsaritaan ta na imbag ti panagsinata. Saan ka di? Wan! Di ka madanagan. Tapumanawak itamat laang. Ngam ibatik dagiti anak taken ka. Sikan ti mang taripato kadakwada. Anyamat tan. Diyak mayulot agripaso. Makarangrang mat dagiti anak mo, Ray. Pasensya ka na, Josie. Jak mo't mabalin na pagtalikodan dagiti anak ko. Timanaw ti inada. Jak amon sa dino ti ayan na. Ipan mo pa ilang iti katugangam, ah. Makumikumot ni katugangap. Anyamat ti kastuyon. Sana ka makarelax dito, eh. Lumasin tayo ti pagnaudan. Kasanong dagiti anak ko, no panawak ida. Ang damot ni tatang mo. Isun at imang kadwa kadakwada. Sana mabalin ah. Kaasi dagiti anak ko. Siyak lang arudan ti agabang. Agsubliak iti sigo da boarding house ko. Mayat ka man, no saan. Kasanudaitan. Adon ti paggastusam. Dagiti anak mo. Kunti babaim apagad-adalam. Si kamot gayam ti mang papaadal ken ni Josie anak kaw. Sardengam ngaminang ti panagbababaim. Kabalak mo tatang. Malaksid ah, no mabaybayak dagiti anak ko. Taiso, ati pa anak nagbabae. Ha? Inayat ko ni Josie tatang. Sana kaskarina asinaak. Ta inayat ko ni Tiwasto. Mala, madlaw ko wakas lamasair ka ang mabagbagaan. Iso ang makamu kang arudain, Ray. Sapay la ko mga raw. Tawan to ti pagbabawyam iti udi na. Iti kastangar aramidam, anak ka. Sino da ka di? Day, ay kamalin sa amat tinaturong ka. Dito'y matimbag at tilandlidya kwarto ti anak ka. Ha? Sino ti anak yo tata? Ni Jose Baraw. Mumno sa dino ti silid na ditaw ya pagababagan na. Ha? Anak yun ni Josie?
Dito'y tata. Ha? Ay, sino ka? Apay gada ka dito'y dagos ti anak ka. Kwa, tata. Nobyo nak ti anak yo. Kablawan ka, Josie. Nakagraduar ka na. Uwan, Ray. Kat agyaman unay kan ka, ha? Pasat ti panagayat ko ti panang paadal ko kan ka, Josie. Ayayatan ka unay. Ray, imawag na tatang kananang ko. Pagawawidan da ki lugar mi. Kailiw da ka no amakita. Kasta ka di? Sumurot hak, Josie. Sana mabalin. Lapdan da ti ayan ayat ta. Numakita da ka ijay. Saan nga minakayat ni tatang ti maipapan iti relasyon ta. Agsubli ka nga rin adagos, ha? Wan, Ray. O anya, imawagay ni Josie ken ka anak ka. Nag-text lang, tatang. Agduan abulan na ijay lugar da. Ay saos, ang mga nun nakasapol ay iti kasukat mo anak ka. Pangasiw mo ta. Tadiyo ko madigdigan ti panagaburidok. Nag-text. Kuna na nga umay ita. Ang amawan pa'y mahit. Ay na, sa ganaa mo ti mapasamak anak ko. Ubing dayjay, napintas ka. Ha? Ni Josie ti umawawag, tatang. Mabit lang atas yung bata. Di ka kumamot agsawi ti kasta, Josie. Amumat no kasano ti panagayat ko ken ka. Ladingitak, Ray. Ngam nakaamiri sa kon. Saan may parbang dararamidan ta? Agpudno ka man. Adda ka din nang isukatam kanyak. Uwan, Ray. Katulagan minti pa nagkasarmi. Anya. Josie. Inayat ka iti husta. Imbukbuk ko amin nga tensyon kan panagayat ko kan ka. Ang apay apinasakitan na. Pakawanan na kuma, Ray. No tinagastos mo iti panagadal ko, nakasagana ak nga agbayad. Paman ang makasapulak iti panggadak. Ikari ka tumulong ak tumot iti panagadal dagiti anak mo. Basta di nak ko magurkuraan. Sapay ko mata maawatan nak, Ray. Irma. Kumusta kayo, Ray? Kastoy. Nasayat latamet. Di na ka di pastragan. Sumra ka. Agyaman na ka, Ray. Napnapan iti manuatawan, Irma. Nagsapolak iti panggadak. Ngam, awan na pintas agasat ko iti lugar anapanak. Damag ko anak asawa kay ti sabali. Wan, hangam, nabayagan na nagsina kami. Tsak kaya't ti ugali na. Binaybay ang dagiti anak mo. Di ta kuman agsin ni Dirpay. Agpinakawan ta kuman. Tagpadata nagbasol. Irma. Pakawanan na kuman o itala nagpakita ak. At tuyak ita. Sulnitak ti adwa nagkurangak. Isu nga urunusan ta kuman ti pamilya ta. Kinapudno na. Napanunot ko matanday ta, Irma. Agyaman ak ta nagsublikan. Pakawanan na kumamat iti nagbasulakan ka. Wan, napakawan ka, Andre. Nagbasol ta adwa. Isu nga agpinakawan ta kuman. Wan, Irma. Ipagpagaputa ka dagiti anak ta. Irma. Ayatan na kadipay. Unay-unay, Ray.
Nagparangkan ka. No saan ka nga ay ayatan. Ayayatan ka materma. Iso ang mga baruanan tayo manan. No aklunam as ipupuso ti nagbigdutam, nasaya atto ti pagtungpalam. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo.